ते सगळ्या मेळून सीएमाक मेळपाक आयिल्ले कितें इश्यू आशिल्ली? पळय इशू हो नवीन न्हू. फाटलीं 2 वर्सां हो इशू रिलेटेड टू रेंट एंड लीज कॅल्क्युलेशन्स वॉज पेंडींग फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. आमकां खबर आसा की मर्चंट्स अलॉंग विथ ऑल देअर फॅमिली मेंबर्स हॅव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू दीस मॅटर. आमकां दिसपाक आयलें की हेजे बाबतींत 2-3दा मिटिंग्यो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा जाली, बट केन्नाच UD मिनिस्टर अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर ही मिटींग घडूंक ना. 2 म्हयने पयलीं आमी मेळिल्ले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें वी वील हॅव अ जॉयंट मिटींग विथ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट आमच्या वांगडा ऑनरेबल मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, मिनिस्टर फॉर PWD आसले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसले. सगळे जाण मेळून आयज पयलेच फावटी सगळे जाण एके कडेन आमी येवन ह्या विशयाचेर जायती डिस्कशनां जाली, जायते डायरेक्शन्स आमकां गावली, and a lot of relief will be got based on steps the government will take in the future. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां that I am extremely satisfied with today's discussion and we can expect things in the upcoming within 1 month. 1 month's time we can expect relief for the merchants. आयज हो विशय फाटले 1.5-2 वर्सां चालू आसले, खंय तरी I can finally say that there is some clarity, there is some direction, and they will all be in a positive space. इतलें हांव सांगूं शकता. We'll have to wait for the final outcome from the government side. निमाणें कितें आसा, कायदो आसा, कायद्यान जे डिसिजनां जाता ते कायद्यानूच उलोवन कॅबिनेट अप्रुवल जावनूच जातलें. Nothing will be done without the consent of the government. एकूच हांव सांगूंक शकता आयज कॉन्फिडेंटली दॅट इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह अँड फ्रुटफूल डिस्कशन. मोस्ट इम्पॉर्टंटली बिकॉज ऑल concerned people were all together. Honorable Minister for Urban Development, Honorable Chief Minister and Bab Digambar Kamath, who has been very instrumental in supporting us with this entire process. So again a big victory for all our merchant brothers and our Mapshakars, and this will not only be for the people of Mapsa but across all municipalities in the state of Goa. प्री मॉन्सून वर्क बी जाल्ले आहा मार्केटान, आमी पळयता लास्ट पावसान सुद्दां उदक बी रावतालें थिंग. सो दीस टायम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयजूच म्हाका ते फोटो दाखयतालो. ही हॅड कम टू विजीट आमचे म्हापसा रिवर जे आमी म्हणटा रायट फ्रॉम ग्रीन पार्क सुरू जाता रायट टील मांडवी. कनेक्टिविटी, डिसिल्टिंग, वायडनींग एंड बरें मोठें काम ऑलमोस्ट 150 crores वर्थ ऑफ वर्क इज बींग कॅरीड आउट. तो आतांच सांगतालो की 4.5 किलोमिटराचे डिस्टन्स तेंच्यांनी आयज बोटीन कवर केल्लें. So it shows that there is a nice connectivity of 4.5 kilometers in this Mapsa river, and we will get a lot of relief. आमकां खबर आसा वर्साचे वर्स थंय आमचे गिरवाड्या पंचायत, ग्रीन पार्क, all these areas to be submerged, and this effect is to affect us right up till Mapsa, because Nimane Mapsa city is on a hilly area. It is a hill. All the water comes down towards Kholle, Mapsa market, Angod, Gansod, all these are low-lying areas, and because the main river was congested, the main river was not having enough depth, the entire back pressure on ते सगळे वयर सरोन म्हापशा आमकां खंय तरी नुकसान जातालें. बट आयज खरें म्हाका बरें दिसता टू नो दॅट the desilting work that has taken place, the widening of the Mapsa river in narrow sections, especially next to Green Park Hotel, especially next to Giri Panchayat, all these areas have been taken into account. आणि बोडगेश्वर देवस्थान जे आसा थंय सुद्दां काम आयज मेरेन चालू आसा. येस्टरडे वी वर व्हेरी एक्टीव इन द वॉर्ड ऑफ आंगोड नेक्स्ट टू म्हापसा मार्केट. थंय सुद्दां खूब डिसिल्टिंगा बद्दल WRDचे नल्ला सारखे चोकअप जाल्लेले आसा. सो दे वील मूव टू दॅट एरिया अँड मेक शुअर दॅट ऑल द लो लाईंग एरियाज आर ओपन. म्हाका दिसता ह्या वर्सा पावस सुद्दां बेगीन येवपाचो आसा. सो वी नीड टू बी प्रिपेर्ड. वी हॅड अ रिव्ह्यू मिटींग ऑफ ऑल प्री मॉन्सून वर्क्स. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां सांगला की द टर्म ऑफ द म्युनिसिपॅलिटी वील एंड समवेअर एट द एंड ऑफ द मंथ. ही हॅज डायरेक्टेड डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू हॅव अ जॉईंट मिटींग विथ ऑल chief officers along with all the teams to make sure that we are monsoon ready for this upcoming monsoon. I can assure the people of Mapsa, based on the work done by the government, that this time we should have very minimum impact of flooding. If it rains more than above, if that I cannot give a guarantee for
फॉर दॅट बट आय एम कॉन्फिडंट जशें काम चालू जालां जशें काम चालू आसा वी विल बी इन अ गुड पोझिशन. So there is a less chances of flooding this time in the There is a good chance. There is a less chances of flooding because they have actually done good amount of work. But nonetheless, पावसाचेर आसा म्हाका खबर आसा की पोरू पावस सुरू जावचे पयलीं बरे मोठे पावस मदींत आयले आनी आमचे हॉट मिक्सिंगाचें काम सुद्दां चालू आसतना ते सगळे आमचे काम आमचे प्लॅन आसले ते सगळे पिड्यार जाले. Nonetheless, Mapsa received the highest amount of rainfall during that time in those 24 hours and we had a lot of issues in Mapsa city. But ह्या वर्सा जशें डिपार्टमेंटांनी काम केलेलें आसा म्हाका दिसता we will be impacted the least. Joshua, one more thing is that in the last 5 years